Imbunda nini zirimo ziravugira muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, intambara abana bakomeje gutinya ndetse abantu bakuru n'abana batoya barimo barapfira muri iki gihugu cya Kongo, ndetse abasirikare ba Tanzania nabo Burundi bakomeje gupfira muri iki gihugu cya Kongo. Imodoka nini za Tata zirimo ziratunda imirambo zijyana mu bihugu bigiye bitandukanye. Ese abantu bari gukomerekera muri iki gihugu cya Kongo bo biraza kugenda bite? Ndetse impunzi zirimo zirahunga zijya mu bindi bihugu bigiye bitandukanye muri iki gihugu cya Kongo ni benshi cyane, ndetse imodoka zitunda imirambo ku bwishi nazo zamaje kuba nkeya. Ese izi ntambara ziri kubera muri iki gihugu cya Kongo kubera aya mabuye y'agaciro zo ziraza gucura? Ese bantu banje munkurikirana buri munsi kuri Rwanda News, ni ikihe gitekerezo kizima mwatanga kuri izi ntambara ziri kubera muri iki gihugu cya Kongo? Dore yuko leta zunze ubumwe za Amerika ejo bundi nazo zafatiye ibihano u Rwanda bitewe yuko ngo abasirikare b'u Rwanda bari bagaragaye muri iki gihugu cya Kongo. Ese koko ibi byari byo cyangwa baratubeshya? Nibyo muri aka kanya ngiye kubasesengurira ndetse nkabibagezaho. Ndacyari mwe Habari Cedric, naho iyi ni Rwanda News igiye kubagezaho aya makuru gatanu kuri gatanu. Agaseke k'amakuru reka dugapfunduye muri aka gace ka Uvira, ubwo uyu mutwe wa M23 warekurijweho ibisasu n'igisirikare cya Kongo. Ese ibi ni ibiki birimo birakomeza kubera muri iki gihugu cya Kongo? Izi modoka nazo ziri gutunda abasirikare ku bwishi bakomeretse ndetse n'abari gupfa. Abantu bari kwibaza ku bibazo bimwe na bimwe ngo nukubera iki ngo basohora amakuru atangaza yuko abaturage aribo baba bakomeretse ariko abasirikare ba Kongo bo ngo ntibabe bakomeretse. Ariko muri aka kanya noneho hasohotse itangazo bavuga yuko abasirikare ba FARDC hamaze gupfamo abasirikare 68. Baso itegeko yuko imirambo yose igaragara igiye kujya itangazwa gatanu kuri gatanu. Naho uyu mutwe wa M23 umaje gusohora itangazo uvuga yuko iki gisirikare cya FARDC ejo cyaba cyarahitanye abantu basaga babiri bitewe n'igitero cyari cyagabye kuri uyu mutwe wa M23. Ese amahanga ari hirya no hino yo yakora iki kugira ngo atabare iki gihugu cya Kongo? Reka dusimbukire mu karere k'ibiyaga bigari duherereyemo, dusimbukire mu gihugu cya Amerika, ubwo Amerika na Gaza bitarimo birahuza, dore yuko igihugu cya Gaza gishaka kugaba ibitero kuri iki gihugu cya Amerika. Noneho amakuru arimo aravugwa mu gihugu cy'u Rwanda nuko banki nkuru y'u Rwanda BNR yasohoye itangazo ivuga yuko amafaranga ashobora kuba agiye kuva ku isoko hagasohoka ayandi mafaranga mashyashya. Ngiye wabagezagaho aya makuru, ndacyari mwenye Habari Cedric ubagezaho amakuru gatanu kuri gatanu. Ciao ciao.